мақсади омода будан ба ҳолатҳои фавқулода ва ҳодисаҳои табиӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ низ бо ҷалби хонандагон ва кормандони соҳа дарсҳои намунавӣ доир карда мешаванд. Ин навбат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 48 ноҳияи Шоҳмансур чунин чорабинии омӯзишӣ доир шуд. гузориш дар ин бора. бо мақсади омода будан ба ҳолатҳои фавқулода ва ҳодисаҳои табиӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ низ бо ҷалби хонандагон ва кормандони соҳа дарсҳои намунавӣ доир карда мешаванд. дар чорабинии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур, раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри Душанбе, роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ва устодону хонандагони муассиса иштирок намуданд. маврид ба зикр аст, ки чорабинии мазкур дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз ҷониби муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 ноҳияи Шоҳмансур дар ҳамкорӣ бо раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Душанбе ба роҳ монда шуд. пас аз садо додани бонги хатар, сардори ситоди мудофиаи гражданӣ нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи граждании муассисаро, ки аз ҳисоби хонандагон буданд, ҷамъ намуда ва онҳо барои бартарафкунии ҳолатҳои фавқулода вазифагузорӣ намуд. бояд гуфт, ки бо мақсади бартараф намудани мушкилоту монеаҳо ҳангоми ба амал омадани ҳолатҳои фавқулода аз ҷониби масъулин, чунин чорабиниҳои омӯзишӣ ва дарсҳои намунавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо ширкати хонандагон доир мегардад. дар машқҳои намунавии мудофиаи гражданӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур, шуъбаи маорифи ноҳия, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ширкат ва аз рафти дарси намунавии мудофиаи гражданӣ дидан карданд. мақсад аз гузарондани чунин чорабиниҳо ин ҳолати омодагӣ ва дуруст амал намудан ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода мебошад. дар чорабинии имрӯзаи мо хадамотҳои мудофиаи граждании ноҳияи Шоҳмансур ҷалб карда шуданд, ки иштирок менамоянд ва инчунин дар моҳи майи соли ҷорӣ ба нақша гирифтагем, ки чунин чорабиниҳоро дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шоҳмансур ташкил ва гузаронем. дар ҷарони дарси намунавӣ нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи граждании муассиса пас аз гирифтани супориш ба гурӯҳҳо ҷудо гардида баҳри наҷоти зарардидагон шитофтанд. нерӯҳои ғайриҳарбии муассиса дар ҳамкорӣ бо кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри Душанбе хонандагонро аз ошонаҳои болои муассиса ба поён фароварда, бо кӯмаки табибон ба онҳо ёрии аввалия расонида шуда, сипас ба беморхона интиқол ёфтанд. дар идомаи дарси намунавии мудофиаи гражданӣ кормандони хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе сӯхтори сунъиро дар муддати муайяншуда хомӯш намуда ба нафароне, ки дар пайи он зарари ҷисмонӣ бардоштанд, ёрии аввалия расонида шуда, баъдан ба беморхона интиқол дода шуданд. дар фарҷом ба фаъолон сипосномаҳои раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Душанбе ва шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур дар вазъияти тантанавӣ супорида шуд.
دوم ماه سال 2023 در حدود شهر دوشنبه زمین لرزه به عمل آمد که قوه‌اش 6-7 بال را تشکیل داد. بر اثر زمین لرزه یک قسمت بینای مؤسسه ضرر دیده در حالت صدمه قرار دارد. معلمان خوانندگان را موافق نقشه اواکواسیا از داخل بینای مؤسسه به جایهای بخوف برارید. روز دوم ماه سال 2023 در حدود شهر دوشنبه زمین لرزه به عمل آمد که قوه‌اش 6-7 بال را تشکیل داد. بر اثر زمین لرزه یک قسمت بینای مؤسسه ضرر دیده در حالت صدمه قرار دارد. معلمان خوانندگان را موافق نقشه اواکواسیا از داخل بینای مؤسسه به جایهای بخوف برارید. در نتیجه زمین لرزه قسمت زیادی بینای مؤسسه در حالت صدمه قرار دارد. امکانیت چپشوی بینا موجود است. اینچنین بعد از هر یک زمین لرزه احتمالیت زمین لرزه تکراری موجود است. مأموریت مؤسسه با مقصد پیشگیری تلفات جانی در بین خوانندگان و آموزگاران مؤسسه چاره‌بینی اواکواسیونی را گزارانیده ایستاده‌اند. آموزگاران مؤسسه خوانندگان را از بینای مؤسسه به میدانچه مؤسسه برآورده ایستاده‌اند. ستاد مدافع گراژدانی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 خبر می‌دهد روز دوم ماه سال 2023 در حدود شهر دوشنبه زمین لرزه به عمل آمد که قوه‌اش 6-7 بال را تشکیل داد. بر اثر زمین لرزه یک قسمت بینای مؤسسه ضرر دیده در حالت صدمه قرار دارد. معلمان خوانندگان را موافق نقشه اواکواسیا از داخل بینای مؤسسه و جایهای بخوف برارید. بابای همه را برای خوانندگان خود را عزیز برگزارانیده حسابات‌ها را پیشنهاد نمایید. آزاد به جای خود گذر. گراژدانی هیئت راهبری کننده مدافع گراژدانی مؤسسه را در ستاد اوید به برطرف کنی حالتهای فوق‌العاده جمع نموده با آنها وظیفه گذاری می نماید. هیئت راهبری کننده مدافع گراژدانی مؤسسه سرداری ستاد مدافع گراژدانی معاون سرداری مدافع گراژدانی اوید به تأمینات مادی تکنیکی رئیس کمیسیون اواکواسیونی و کماندیران نیروهای غیر حربی مدافع گراژدانی مؤسسه از روی وظیفه‌های گرفته شده هر یکی آنها برای اجرایش شروع می نمایند.
معاون سرداری مدافع گراجدانی اوید با تامینات مادی تکنیکی نیروهای غیر حربی مدافع گراجدانی با اموال مخصوص مدافع گراجدانی تأمین می نماید. کماندیران گروه های نیروهای غربی مدافع حربی گراجدانی مؤسسه هیئت شخصی گروه های خود را جمع نموده به موضع معین شده می آورند. کماندیری گروه از آمادگی سوگدی
آتش نشانی برای خاموش نبودن فکرات شروع می‌کنیم.